Hello guys, අතරින් පිළිගන්න අපේ Sir Bet Insight YouTube channel එකට අදත් මම පෙන්න හදන්නේ VIP match group එකේ දාව bet දෙක තුනේ දෙකම win වුණා. मैं पहले का 8,430 में तीनों इंडिया नौसेना मैच की डायमंड मिचेल टॉप बैट्समैन में तो बस याबू हद्दास का नो मम इंडिया मैच की रोहित शर्मा टॉप बैट्समैन के लिए कहते से मुद्दे के और देख रहे तो एक तीप एक और डे आटू ना एक तो पड़ी गया ना एक रोहित शर्मा डाला देखते मे बेट दिखता मैं दुन्ने मे बेट दिख डाला बेट दिख रुपया 10,800 प्रॉफिट मैं थी मैं थी ने तीन VIP ग्रुप पे मैं मम्मा दापू बेट मैं किट कस्टमर दापू मैं आला विन्नु नाम दाव कितने स्पेस मैं मागे एक मम्मी विदित स्क्रीनशॉट टेगा कोड टेगा ये वाला गुल्ड 3 प्रेस करने की तरह फिर मुझको कर दिया कि ओगुलोट में वाके VIP ग्रुप पे जो इंटरला गेम गहा करने पुलवांग ओगुलोट कराने तीन रुपया 15 VIP चार्ज जगह करना मूल मास सेटम ओगुल तब रुपया 10 को ओगुल अकाउंट रे टॉप अप करगाट मगे में डिपॉजिट करगाट बोलवा अंगला मत रिसीट दे को तो पूरा दाल दिनो डिपॉजिट करने वारिकम इंदा ओगुल मगे डिपॉजिट 10 को डिपॉजिट को दागे मट 15 को तो मगे वाला जॉइन ट्रेन अनिवार्य मेगे टिकट बेट की तरह देने किसी कक दिन ने कैश गेम में कुछ चिन्ह ने टिकट की तरह දවසට අනිවාර්යෙන් බෙඩ් එකක් දෙනවා. කියන්නේ හැමදාම හොඳ මැච් එකක් තියෙනවා රෑ 7 වාට ඒ නිසා ඒකේ බෙඩ් එකක් දෙනවා. සමහර දවස් මැච් දෙක තුන තියෙන දවස්වලට දවල්ටත් බෙඩ් දෙනවා. එහෙම බෙට 4-5ක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා ගාව තියෙන මුදල වගේ දෙපුණයක් කරගන්න පුළුවන්. 10,000 තිබුත් 10,000ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව 20,000 තිබුත් වාට ඒ ප්‍රමාණය හදා ගන්න අර බෙඩ් 3-4 दिन असरीट वड़ा वेडी पुट्या करන්න පුළුවන් සූපර් බිට් තමයි දෙන්නේ මේකේ දැන් දවස් දෙකක් දීලා තිනවා දවස් දෙකම පිට බෙට් එකක් ලොස් නැහැ ඉතින් ඕගොල්ලෝටත් බෙට් දාන දැනුම කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ ඕගොල්ලෝට මේ චැනල් එකේ වල ජොයින් වෙන්න හැබැයි මන් දෙන බෙට් විතරක් දාන්න මම මෙහෙම දාන බෙට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකයි ඒකේ කෝඩ් එකයි තියෙනවා අර තියෙන කෝඩ් එක කොපි කරලා සල්ලි දාන්න විතරයි इतना हर मसाला कैमती ना गेम गहगन के आसन दिखुने नोन ना जॉइंट पेन ना ओगुलट मास लक्ष्य ओगुलु के टारगेट टिकानो ओगुलु आगन पुलवांग अनिवार्य रिकमेंड करना फिर दहा तुझी आशा साने दी लक्ष्य कमा दिया अनिवार्य आगन पुलवा यही द जॉइंट पेन VIP एकटे ओगुलोट गेम गहगन पुलवा हरिद बेट दिव बेट्टिगा ओगुलो देक्कने सुपिरि बेट्टिगा दीरा दीन्ने ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයගොල්ලෝට ගේමක් ගහලා දෙන්නම්